Duela 50 urte, gaur bezalako egun batean, herriko partaidetzak eta batez ere gazteek gaur egun arte ekarri gaituen eta jai herrikoien modu bat hasi zuten Basaurin. Duela 40 urte legeztatu zen herriko taldearen bezala eta horregatik garai hartako herriko taldearen ordezkariok hemen gaude gaur eta pregoia botatzeko aukera dugu. En 1968 fueron 10 cuadrillas las que con la ayuda del Ayuntamiento de Basauri, asociaciones, chocos, personas, empresas, las que comenzaron a desarrollar el citado modelo festivo. En 1978, con la legalización, aumentaron a 11 y actualmente sois 16 las que constituís Herriko Taldea, intentando representar las sensibilidades de todas las zonas de nuestro pueblo al objeto de confeccionar el programa de actividades festivas de cada año. Urte hauetan zehar, Basauri, Euskal Herria osoarekin batera, egoera soziopolitikoaren bilakaera pairatu du. Euskal kultura, euskararen erabilera, berdintasuna eta bar bultzatu izan ditu, gainera, beste mugimendu batzuen alde egin du, langabeen, emakumeen, ikastolaren eta barren alde. Pero la vida continúa y las fiestas, como siempre, no deben ser indiferentes a los problemas actuales que se manifiestan en las calles y que afectan a trabajadoras, trabajadores, pensionistas, mujeres, inmigrantes, presas, presos, contribuyendo Herriko Taldea a posibilitar soluciones justas en cada caso. Emakumeen eta gizonen eskubideen berdintasuna erakusten duten jaiengatik apustu egiten dugu eta horiek nahi ditugu. Jaietan eta jaietatik kanpo edonolako eraso sexista eta xenofoboari ezezko lodi bat emateagatik lan egiten dugu. Bukatzeko jai zoriontsuak eta ahalik eta ondoen pasatzea opatzen dizuegu. Gora Herriko Taldea!